ditumpuk di belakang. Disilakan anak-anak berdiri. Bismillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Bulan ni kita nak baca. Panjang bulan ni dah. InsyaAllah tu kita nak. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi أجمعين محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kampung Tanjung Selamat, TPA Al-Fatah Kampung Tanjung Selamat hari ini menggelar pawai mini dalam rangka menyambut memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1422 Hijriah. Yang di belakang kami anak-anak ini mengikuti pawai mini, luar biasa semangatnya. Allahu Akbar.